domova. Ako ste iole kao ja, onda su vam junaci djetinjstva bili Winnetou, Zagor, James Bond. Svako vrijeme ima svoje heroje. Kako se mijenja vrijeme, mijenjaju se i vrijednosti koje oni predstavljaju. Zašto smo se nekada poistovjećivali sa Zagorom, koji je živio u prirodi i radio kao traper? Se sjećate njega? Sjećate se? Ili sa Clark Kentom, reporterom koji je u slobodno vrijeme spašavao živote. A danas živimo u haotičnom i kapitalističkom svijetu gdje nam je heroj Batman milijarder sa ličnim slugom i vlastitim neboderom. Da li su nam se vrijednosti promijenile? Ko su bili heroji vašeg vremena? Koji su to heroji današnjice i kakve mislite da će heroji biti budućnosti? Odmah mi je Tito pao na pamet. Ja moram priznati, to je heroj moje mladosti, a boga mi i sada. Ali pravi moj heroj je Mick Jagger. Zašto? Što još uvijek? Po čemu je on heroj? Ma da ti kaže nešto meni. Ja se Micku Jaggeru divim od svoje rane mladosti. Kad sam bila mala, imala sam sve njegove slike. A to je idol. Ipak ima neka razlika između idola. Možda je heroj što zna da ti kažem nešto, ja nisam nikad Tarzan, ne znam nisam imala neke svoje heroje. To ti je idol bio, vjerovatno. To je meni moj heroj Mick Jagger i Tito. Za mene je heroj nekako čovjek koji pomaže drugim ljudima, koji štiteći ih od zla, od... Drugo mi je nekako, kakav on, ja nisam ga mogla gledati. U 75. godini evo novo dijete. Nisam ga mogla gledati, drogirao se on, nije mi to heroj ni idol. Ti preživio, pa on je moj heroj. Pa on je pa dobro, slavno, nemam ništa protiv toga, ali moj nije bio. Niti mi se sviđao fizički, niti mi je nešto muzika, ajde, okej. Ali nešto što... Nećemo se oko frajera otići. Pa da, super nam je. Ali meni je heroj... Mislim, ovo što sam rekla, heroj. Meni je ovaj mali Stani Vuković heroj. Njega svi podržavaju na Facebooku, a neko... Ajmo izaći 100.000 ljudi pa da nešto promijenimo. Mislim, to su meni heroji. Meni je svaka majka koja ima, koja je samohrana, koja u ovom sistemu i u ovom današnjem društvu odgaja i izvodi na pravi put. A samohrana Nana? I Nana. Mislim i na to, naravno. Ali to su meni heroji. Meni je heroj Srđan Aleksić, koji je izvršavao svoju građansku dužnost, koji je odbranio Bošnjaka i na kraju završio kako je završio. Mislim, to su majka Tereza. Ona je meni najveći heroj svih vremena. Mislim, koja se brinula o siromašnima, o gladnima, o onima koji su umirali. Mislim, to su meni nekako... A ovo su mi nekako idoli. U današnje vrijeme vi znate ko su nama idoli. U današnje vrijeme političari neki idoli. Većina televizije, da ne govorim, jel? Podržava idoli, vi pitajte mladost, učenike. Njima je idol oponašaju ga, imitiraju, turbo folk pjevačice, Hajde sad sreća da taj Đoković postoji, pa i on njima, i nekima i on heroj, što bi trebalo i idol, pa ga oponašaju tako sportiste i tako dalje. Ali ovo sa turbo folk pjevačicama sad, ali to su mediji krivi. Oni ih podržavaju, zbog medija one opstaju takvi kakvi jesu i tako dalje. Ne znam, ja ne bih uvijek krivila medije, jer mediji serviraju ono što ljudi hoće. Jeste, ali... Prema tome, ako neko gleda i provede sate pred zadrugom i gleda zadrugu, na primjer, onda se ja pitam ko nije u redu, onaj što je snima ili onaj ko gleda. Ni jedan, ni drugi. Ja to kažem, opet se vraćam na svoju majku, pošto živi sa mnom, ili ja živim s njom, da se mlađe osjećam. Pa koja dođe meni i kaže, ono je strašno, onda ja svaki put imam istu rečenicu. Majko, prvo oni dobiju scenariju zato što naš narod voli to u pljuvačenju, to što gore, to bolje. A druga stvar, kriva si ti što gledaš. Što gledaš to? Nemoj gledat, nećeš se nervirati. To je prevaciš. Ja nisam nikad bila osoba koja nešto to kao neke svoje heroje. Meni heroj bio moj otac, iskreno budem. I možda sam to spoznavala kako sam odrastala, koji dođe u 3 sata s posla, sedne, ruča sve i onda uzima svoje torbe i radi čitavo popodne i dođe kući naveče. I čitav život je radio i izdržavao se od rada, izdržavao sve od nas od rada svog. Nije od čega drugog i nije mogao da zamislim ništa drugo nego da tako živi. To mu je bio stil života, čak nije bio u to vrijeme ni član partije, možete misliti.
I on je za mene na kraju, shvatim, to je moj heroj. To je čovjek koga ja treba da zamislim uvijek kad nešto pričam i kad radim, da se uvijek vratim na mog pokojnog Miroslava. Sve ovo drugo, mi ne znamo ko su ti ljudi kad se skine s kamere. Kakav je u privatnom životu. Najpoznatiji glumci su često najveći skotovi u privatnom životu ili nisu dobri ljudi. Zato sam se ja uvijek okretala oko mene i tražila dobre ljude. I to su moji heroji. I danas dan su mi, verujte mi, heroji. Kad upoznam dobrog čovjeka, to su oni kad uđe u prostoriju, vi osjetite odmah nešto dobro. Kome ništa nije teško, koji gleda, a da ga ne pitate, kaže, čekaj, stani, kako da ti pomognem. To su za mene heroji. Onda šta mi možemo očekivati drugo? Ali kad smo oslabili, kad smo postali tolike čkice? Pa u teškim vremenima se svako ogleda. Siromaštvo, sve je iščešeno i tu se prepoznaju heroji. Sad ko u toj masi strči i hoće neku osobenost, to je za mene recimo neko delo, da kažem, jer a da pritome ne kuka i ne naplaćuje to svoje stradalništvo, to su za mene pravi ljudi. Vi ste sve moje heroine. Nadam se da ste i vi, baš kao i ja, ponovo pronašli unutarnjeg junaka u sebi. Želim se mnogo zahvaliti svima vama za provedeno vrijeme skupa, kao i našim večerašnjim gošćama. Ako vi kod kuće imate da nam kažete nešto o vašim junacima djetinjstva ili današnjice, pošaljite nam poruke ili videa na web stranicu i društvene mreže emisije. Ne idite nigdje, mala pauza, a čim se vratimo upoznat ću vas sa Simpa grupom mladih ljudi. A iza paravanove emisije nalazi se mlada grupa ljudi kojima se posebno zahvaljujem. To su moji internci koji mi pomažu da se napravi jedna ovakva emisija. Zaista vas volim i cijenim vaš rad i trud. Hvala vam puno. Proslavimo skupa ovaj početak sa svim gostima u studiju. I to je sve za današnju emisiju. Hvala još jednom našim gošćama. Hvala našoj publici u studiju i svima vama koji nas gledate kod kuće. Zaista cijenim to. Vidimo se sljedeće sedmice u Simpa Show.